Hi, welcome to Gazangulu Entertainment. It's your homeboy Swash. Nivile Nkabi hi an interesting video. Ningena hi King Damba, Xongi Rhangani, Maja, NNC. Natukunkwar. Okay? Topic eri. Angaba King Damba va lave ku hi rhumela tinkabi or va hi rhumela vanhu lava va nga ta fika va yi duvula or ku yi nozola. Va nga va ku humelela la. A sala heta King Damba a yevula vanhu lava. In the especially Xongi Rhangani. Okay? Yes. 11 hours ago, King Damba Hitmen and stalkers are already calling me following the recent apology and tracked statement to Jenine Kuna and Munwamun Hitmaker. Aku tinkavi lavo rhuma ku ya dlaya kumbe ku duvula na lavo ngumelela ku vula ka president Ben Mengani eri vale ku mfoyineleni already andaka loko ata va tisolini no withdraw statement lexi a nga xi vula lexi especially leswa swa AIDS. Okay, our Gaza is becoming unsafe. Most people trust in Nkabi to solve problem than the justice system. Our Gaza aya ha ri safe vanhu vo tala se va sungula ku trusta kumbe va sungula ku tshembela eka ku rhumela vanhu va duvula or ku nozola hi ndlela yaleyo amatshanyo yo tirhisa xiphorisa hi ndlela yo fana leyo ma twisisa era va tshembela ka swiswa so already loko a swi vona kun'wana wa ku delela u rhumela munhu a catapult once and for all it seems former wife of Rhangani, the producer or national hulu show, has become so sensitive about the Shauke Ilaba AIDS. Comment on Hennessy's wife Facebook status. Aku swi nga nga ri khale ka nsati wa Rhangani kumbe hulu ya tiko hinkwaro ku nga Xongi yi ve yi va sensitive hi timhaka ta ku Chauke u lava AIDS na. Ivi a tlha a vuya demand. Truth is that Xongi may be having depression from the Prince Rhangani and was where exquisite wedding that took place last month. Se demand Damba uri swi ti komba nga ri Xongi ntiyiso i ku Xongi Rhangani a nga va a ri na depression andlaka loko Prince Rhangani na n'wasiweya va catile n'hweti leyi nga hela. Aku Damba is being used as scapegoat. Otherwise, what more does she want other than apology? Kuri hileswa swo susala mafezula ka n'wana kahle leswi swi hlamuseriwa ku la ri King Damba yi tirhisiwa as ku blamiwa ku va endle swi swa wrong. Otherwise i ncini xin'wana a xi lavako handle ka ku va mina ni tisolini na ku vula King Damba. So ri King Damba yi ri skila ka scapegoat nga hlamusela ku i susala mafezula ka n'wana kumbe i blame munhu wo karhi ku endle xin'wana ku nga ndlangi yena swo fana sweswiyani ni nga swi hlamusela ya mara hi swo sweswo u susala mafezula ka n'wana a ni ni ta ku mafezula lama yi twa ku vava ka vazarangi loko yi ta ecatini ivi King Damba yi nghena yi vula leswiya loyi yi nghena yi vula leswiya ivi yi attackiwa kasi yi susa mafezula eka King Damba kasi yona yi na nkingha yini ya vazarangi hi leswi va vulaka swona laha. After all, I have the top secret files on Xongi. If she wants more than apology, she must protect. Eka swona hinkwaswo yi ri khome swihundla hinkwaswo swa Xongi Rhangani leswi yi nga ta swi humesa loko ri wa delela yi se ku if a nga lavi apology ya mina as a mode protect hi ndlela yo fana leyo hashtag anger management and emotional support suggested for ex-hulu hands of Damba. Yeri suggesta ku ri Xongi Rhangani e fanele a kuma ti-social worker or ti-psychologist lava nga ta n'wi support-a hi mhaka yo fana leyo va n'wi support-a ku a ta kota ku hunguta that anger because swi ti komba nga ri King Damba yi hlamusela ku Xongi Rhangani u le ku tweni ka mbilu ku vava hikuva Prince Rhangani I mean yi n'wi tshikini ivi yi hundzula munhu loyi a yi chita na yena a va nsati ivi yi heta yi n'wi cata hi ndlela ya xiyimo xa le henhla lero Xongi Rhangani has no way out. Ivi la ka video xi langutika xi kha xi hlamusela timhaka ta ku loko munhu a ze a chuza ku va a public figure like ani was i va Nkabi i ndlela public ku yi swi vona n'wana na n'wana la bisaka tinsimu ta wena a ti chayisa ivi kahle artist yi endla music yi ndlela vanhu or hi ndlela public. So after sweswo anything lexi i xi endlaku vanhu va ta vulavula swo biha na swo saseka hi wena
And again kona ku va vulavula swo biha ehenhleni ka wena because you are a public figure and vanhu like nga ni ka xikombiso ka ti-Facebook na ti-YouTube vanhu vo boheka ku vulavula hi wena because you are a public figure. So yi vula sweswo ku ri even though loko yena Sisi Xongi o lava ku ya suwa King Damba a nge yi suwi kahle because i public figure hi fanele hi vulavula hi yena man twisisa. Swi fana sweswiya un'wana na un'wana loyi a nga public figure ku vulavuriwa hi yena ku buluwa hi yena mara if munhu wo tumbela ivi ku humesiwa timhaka ta wena hi laha swi nga ta biha kona munhu a nga ku suwisaka if wo endla swin'wana swa out of order hi ndlela yo fana leyo hi leswi hi hlamuselaka swona. Se hi hlamusela ku as Sisi Xongi ku nga public figure i fanele a pfumela ku ta hleriwa timhaka hi yena ku vulavuriwa hi yena. Mina laha King Damba ni yima na yona why na swi so na picture leyi va nga yi xuta if ava xutele vona va ri vambirhi Hennessy na Xongi a yi fanele yi voniwa hi yena Hennessy na Xongi na Maja swi helela kwalaho. Mara loko va za va release ti-picture letiya ti humela handle swi komba ku va ndlela leswaku va ri vanhu hi vonini ene loko vanhu va va vona va fanele va endla yini va fanele va reacta differently. Hi fanele hi commenta un'wana loko a swi vona ri vana ta endla i timhaka ta i cover ya single ya vona leyi taka ivi hina un'wana ta ku halo i nga rila ku nozola hi swo leswi hi nga ta vula swona. And again mina ni nga vula ku Sisi Xongi she does what she wish to yi endla hi ku rhandza hi ku a ya ha tekiwanga hi leswi ni nga lo vheni ni vona photo liya ni vona picture liya ivi ni conclude swona. So hi ku ya hi ntiyiso hi na mavonelo yo hambanahambana. So swi right ngopfu ku as a public figure i pfumela ku vanhu va pfuna va vulavula hi wena because you are a public figure like vo Mr Post wa Benny Mayengani a swi twa ku na vona va le ku tsakeleni and va reacta ka swona swo fana sweswi mara lama ka man'wana ma famba nga react ma tshika vanhu va vulavula because nge va koti vanhu va ta tshama ka va vulavula each and every single day. And yona again Xongi Rhangani hi ku yi tiveka ngopfu emepeni ne yi kha yi tindla timhaka leti ta ku hala tlhelo yi ndlela ku loko ya humesa ti-album ti duma hi leswi yi xi endlaka everything lexi yi xi endlaka phela xi endla ku vanhu va vuya ehenhla ka wena. If we i ndlela ku album ya wena yi tiveka eka leswi yi nga shoota picture hi swona obviously yi ta tiveka mara vanhu they will have to talk. Vanhu va ta vulavula ku what's going on ku humelela yini and va vulavula henhla and swo fana swi benefitisini yona Xongi because yi be munhu wa munhu ivi yi duma sweswi yi vuya hi hulu ivi yi duma and everything leswi yi swi vulisa swo and matisimu leyi a kha a gayagani swi endla ku yi va mempini and now she's on top of the game hi mhaka swo fana sweswo. So ku na va Sandland ku na va Khensi na artist letin'wana hi ku a ti le ku humeleleni ti kha ti vulavula swin'wana na swin'wana vanhu va tshama kha va vulavula hi vona vo va khumba ntsena loko swi fika ka yena ka music. Mara leswo mi ta ku Sandland i kume munhu hala Khensi i kume munhu a swona vanhu va le ku vulavula mara yona Sisi yi tivekela mepeni everyone is talking about her and not that picture liya a va lava ku vanhu va vulavula and loko lava ku vanhu va vulavula swi fana na ku ya ku yiveni khi xitoko loko va ni khoma va ta napa it's the same thing. So King Damba ni vona onge yi vulavula ntiyiso laniwa yi vulavula ntiyiso n'wana kulukumba ngopfu yi fanele yi tshika vanhu va vulavula va tsha va comment leswi va lava comment swona mara laha ka ku King Damba yi vula munhu ku i na AIDS ku ri AIDS phela na hi sensitive i mali a nga tshama pfumela ku ya na AIDS wa hava na manese va pfumeli ku va na ti-AIDS i munhu a nga ta pfumela n'wana n'wana hambi u n'wi vutisa ku i na HIV and AIDS to ni hava sweswo only to find out ku i na yona wa twisisa. So la ka AIDS la yi hupeni man hayi khona aris mina nga ku yini na ni nga ku Noel sharp. I just want to teach few things about public figures and when it comes to suing and when you go to court. In the eyes of the law, a person who is a social entrepreneur, for example, does not have any advantage when it comes to suing. Loko munhu a hanya private life, a hanya vutomi bya yena a kha a nga ri ka public in the form of swifaniso swa yena image ya yena a kha a hanya vutomi bya public i va a ri private person therefore o qualify ku sue. Mara loko ze i va i ri an artist who sells music to the public and who sought to look for fame and popularity,
and for example you are an MEC or you are a mayor, for the public, I want to qualify for sure. One abula swin'wana hi wena swo ku sola ka leswi I swi endlaka se a ku a wu swi koti voice ya wena swi koti ku yimbela. It's because that voice we're selling it to the public. Say you have subjected yourself to a public judgment, so you don't qualify to sue. So in this case swi vula ku ri lava vo rilarile va nyenyela la ka gaza laha mi kha mi la ku va i nga vi celebrity loko ku ri ku wa swi tiva ku wa nyenyela ku fana loko hina hi ta comment ka wall ya wena or aka ti comments ta wena I nga tlhi nyenyela because we criticize you because you have invited us to be your friends, and when we are your friends we will see you differently. Na loko hi vulavula hi wena hi nge vulavuli ku fana, so you need to understand ku ri swi sweswo I lo ti invitela swona. Don't mi nga hi kombela mi nga tluli ti-advertisement mi tshemi subscriber wala okay sharp